kuremnyito kurwo mu district ya Kamwenje eshomesibwo mu bigombe byabo no kukize biroto ebigenderiye kutungura eby'emiturire yabo okushomesibwo kutebekanisibwa b'ekitongore kya Kabarore Research and Resource Center kandi honoku kumazire birobina kaguza kiti eksobora kora twakanga utatafuta kiti gani tutafanya hivi vizibu kile vijatangire kwa twakanga shida gani ambayo inatuzuia kusudi kufikia hati ochikere tukuja kuleta kizibu kimu hawatalinda shida tubaja kuleta kizibu kiri kizibu kinu kizibu kiri hata utakwata mtu ukamjimba ukamkoma ukamsiba ukamjuma waleja mtebe mkaleka kubaza nawe oku wakamutanyagire kwihanga gwegwaki emnyito hona yenjera yahananjirizwa kwe kwate bigombe ebyabeterine torrent abana bandi batunga challenges nyingi muno mulezo bene challenges itaka tubakutunga ensige nungi tubakutunga obutale engudo mbyaro kuzibi abana baitu abo bwisiki bacyagere muno enyima abana bakwangara no bulema mbiri yabo omunyeto na gestekateka aite minyeto yone yabona atabanza kujangu barebe naza kwete minyeto hari mukizibuki cyo ndikwenda kwetera minyeto then tukareba icyo kizibu kirimo itunke minyeto ntwasa kukimara tuta nka group sesitino mu byaro byitu nshonge bene tuma kuteganisa nkanye nko muntu nindeba ngutubeturwamo amagezi abahonani bagira ngo kushomesa ubwo kwabahwera cyango okukira munonga hamiteka tekere yabo gasha kufana twine